Urugero TV, amahoro y'Imana kuri wowe udukurikira aribwo bwa mbere, nkwibutsa gukora subscribe kuko nicyo kintu cya mbere tuba tubasaba kugira ngo tubashe kurushaho kugira umubare munini w'abadukurikira, ariko kandi ngusaba no guhora udukurikira ushobora gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona notification, ni ukuvuga ngo ujye ugezwaho amakuru mu buryo bworoshye, umenye icyo twashyize kuri YouTube channel yacu. Ni channel ya Gikristo ariko kandi ikaba ibumbimo amakuru ya gospel, nyine navuga amakuru ya Gikristo ari meza ari n'amabi yose ariko ajyanye n'abakristo, tuyatangaza mu buryo bwiza kandi bwa kinyamwuga, tukongera tukanabagezaho amakuru ya siporo yaba avugirwa mu Rwanda ndetse n'ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Ngiye kubaha ikaze uyu munsi kandi ntangirira ku makuru ya siporo kuko uyu munsi nabagejeho ya gospel, ngiye gutambagezaho na ya siporo mu buryo bunyoroheye. Ndagenda nyagarukaho mpereye mu Rwanda. Ni amakuru avugwa muri siporo, ashobora kuba ari umupira w'amaguru, ashobora kuba ari volleyball, ashobora kuba muri discipline zose dushobora kujya tubagezaho amakuru. Si njye nyine muzajya mwumva, hari ubwo muzamukurikira witwa Vava Valence mumenyere mu kiganiro Incundura Sport Show. Reka rero duhere ku makuru yavugwa hano mu Rwanda. Nyuma y'imisi navuga ko n'amasaha 24 arengaho hatangajwe amakuru hirya no hino mu nyamakuru byo mu Rwanda ko avuga kuri Migi, aho humvikanye amajwi y'umukinyi wahoze ari umukinyi Migi Mugiraneza arimo arasaba umukinyi wa Musanze kumufasha kugira ngo Kiyovu ibashe kwikura i Musanze ku manota 3 amakipe abari gushaka kugira ngo irusheze kuzamuka ive mu myanya mibi irimo. Iyo myanya ishobora kuzatuma Kiyovu imanuka mu cyiciro cya kabiri. Uyu mutoza Migi wamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru mu ikipe ya Kiyovu ndetse na APR FC, akaba yaraje no gukina mu makipe arimo ikipe yo muri Kenya ndetse no muri Tanzania, hose yagiye akina mu makipe ya club yabo. Byaje rero kuba byumvikana mu majwi, bamwe bemeza ko ari aya Migi, mu by'ukuri ijwi ryo raryumva ko ari rya Migi, aganira na Shafik umukinyi wo muri Musanze. Musanze rero nayo bikaba bivugwa ko uwo mukinyi yavugwagaho, yaramaze igihe anavugwaho kuba afite uburyo atanga ikipe ya Musanze. Kuri ino nshuro rero ayo majwi yagiye hanze, wayashize hanze hibazwaga byinshi ngo ninde wayashize hanze. Bivugwa ko aya majwi kugira ngo ajye kujya hanze abakinyi bose ba Musanze bari bambuwe amatelefone, hanyuma ubwo abari bayabambuye ubuyobozi bw'ikipe bwari bufite telefone z'abakinyi, baje kubona nimero ya Migi ihamagaye, barangije basaba ko Shafik ari we wayitaba. Icyaje kuba rero amajwi barayafashe, bafata telefone bayishyira Shafik, bafata ya majwi. Ubwo abantu barimo baravugana, Shafik byumvikana asubiza nk'umuntu uri kumwe n'abandi bantu ku ruhande. Muri ayo majwi yumvikanye uyu mugabo Migi yasabaga Shafik ko yamufasha kugira ngo Musanze ibashe gutsindirwa iwayo, Kiyovu ibashe kuhakora amanota 3 ive ku mwanya mubi iri kubarizwaho, hato itazamanuka mu cyiciro cya kabiri. Mu kumusaba yamusezeranyaga ko azamuha amahirwe yo gukina muri Kiyovu umwaka utaha, ngo kuko yamaze gusinya amasezerano y'imbanziza mushinga, ibyo twavuga nk'amasezerano mbanziza mushinga y'akazi. No kuvuga ngo yari yamaze gusinya, yamusezanyaga ko ayo masezerano yamaze kuyasinya nta kabuza ari uzatoza Kiyovu umwaka utaha, bityo rero akaba atifuza kuba yitoza iri mu cyiciro cya kabiri. Muri ayo majwi kandi humvikana amubwira ko yamuha nimero ya Shaolin ndetse na Gasongo kuko yizera ko nawe ashobora kumufasha, ari bamwe mu bantu yizeye. Uyu Migi ayo majwi yafashwe, byamenyekanye ko yafashwe n'ubuyobozi bari hafi ya Shafik ari kuvugana nawe, ari nabo bayashyize hanze kuko bavuga ko yaba ari Shafik wayafashe, ntabwo ari kuyashyira hanze. Bivugwa rero ko Shafik nta kindi agomba gusubiza, kwari ukumuhakanira, ariko kandi wumvaga ko yabuze icyo amubwira bitewe n'uburyo barimo baraganiramo.
ku nyuma rero y'ibyo byabaye Migi ibyo byose byagiye bivugwa. Migi yarasanzwe ari umutoza wa Muhazi, kuri ubu yamaze guhagarikwa by'agateganyo kugira ngo habe hakorwa iperereza kuri ariya majwi. Ubwo birumvikana nibiramuka bimuhamije azahita yirukanwa mu ikipe ya Muhazi. Migi yaje muri Muhazi avuye mu ikipe ya Musanze nyuma yuko amaze gusezera umupira w'amaguru. Musanze yahise imutwara ndetse ayifasha kugera muri shampiyona muri sezo ishize, ayifasha kugera ku mwanya wa kabiri. Ubu rero yarari muri Muhazi kandi naho byavugwaga ko rwose yazanywe bitewe n'amanota meza yari yakuye kuri Musanze ubwo yitozaga yungirije umutoza Sostene. Nyuma y'iyo nkuru umunyamakuru wa SKFM witwa Nibizi ndetse na Sam Karenzi bagiranye ikiganiro n'umuyobozi, umwe mu bayobozi ba Muhazi, yemeza ibyayo makuru ko yahagarikijwe by'agateganyo, bakaba bagiye gukora iperereza. Nyuma y'iperereza bakazagira icyo batangariza abanyamupira. Bivugwa ko rero igihe cyose byabimuhamije yahita asezerwa mu kipe ya Muhazi, byose bikabibura rimwe. Benshi bagaye ibyo byabaye babigarukaho bagaragaza ko bitari byiza mu mupira w'amaguru. Reka tuve kuri Migi twinjire tugaruke kuri uyu mubyeyi dusanzwe tuzi bamwita ngo ni Mama Mukura. Uyu ni umufana ukomeye wa Mukura n'Amavubi, arwariye mu bitaro bya Kabutare. Aya makuru ushobora kuyasanga ahantu hake cyane. Umukecuru Mukaneme Madeleine uzwiho kuba umufana w'ibihe byose wa Mukura Victor Sport n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho yakunze kugenda bigaragaza adasiba mu mikino yaba wa Kiyovu yaba wa Mukura yaba imikino y'Amavubi yakinihuye yose. Iyo mikino yose uyu mubyeyi yabaga hari. Amakuru rero yemeje ko uyu mubyeyi ari mu bitaro. N'amakuru yemejwe n'umuvugizi wa Mukura Victor Sport Gatera Edmond, avuga ko uyu mukecuru yajyanywe mu bitaro. Gatera Edmond yavuze ko koko amakuru avuga ko arwaye ari byo, arwariye mu bitaro bya Kabutare, bamujyanye mu bitaro ejo hashize. Nubwo ibyo byose bihari, yabajijwe icyo bateganya gukora kuri uwo mubyeyi, cyane ko ari umufana ukomeye wa Mukura Victor Sport. Gatera Edmond yagize ati nubwo tumenye nubwo ati turaza kumenya igikenewe ni tumara kubona icyo ibitaro bya Kabutare biri kudusaba, turaza kumenya. Yagize ati turaza kumenya igikenewe, turebe niba ikipe abamo buri munsi ku munsi hari icyo twamufasha. Mukura Victor Sport ni umuryango kandi asanzwe ari umusportif, ni umukunzi w'ikipe y'igihugu. Ayo magambo yatangajwe na Gatera Edmond mu gihe asubizaga umunyamakuru w'Inyarwanda amubaza icyo bagiye gukora, cyane cyane ko byumvikana ko yamaze kugera kwa muganga kandi ari kwitabwaho mu bitaro bya Kabutare. Kugeza ubu amakuru dufite nayo ngayo kuri uyu mubyeyi. Reka tujye hanze y'u Rwanda tugaruke ku nkuru nyamukuru, ariko mbere ko tujya reka tubanza tugaruke gato hano mu Rwanda. Hateganyijwe umukino uzahuza u Rwanda na Nigeria. Muri Nigeria baravuga iki? Nigeria nta kindi ubu ngubu kibahangayikishije, bavuga ko kubura k'umukinnyi ukomeye wa Nigeria witwa uzwi ku mazina ya Semi Ajayi bizagira ingaruka ku ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Uyu nyuma y'imvune yasubiye hasi cyane, ndetse bagenzi be babivuga ko ari igihombo gikomeye kumubura, kuko n'umwe mu bantu babafashaga cyane kuvana imipira mu buryo bw'umyugariro bayijyanira ab'imbere mu kwataka. Bivugwa rero ko yagize ikibazo cy'imvune amara amezi 3 maze kugaruka, ariko bigenda nabi. Hari imikino itandukanye atabonetsemo. Iyo mikino yose yatumye atabasha kuboneka mu ikipe y'igihugu, yamusubije inyuma ku buryo bavuga ko hari icyuho mu ikipe y'igihugu kuba batamufite. Mugenzi we akaba basanzwe bakina mu ikipe y'igihugu wanze kwivuga amazina, yavuze ko uyu mugabo n'umukinyi ariko n'umugabo Semi Ajayi
ngo ni intwari cyane mu kurwana mu kirere, donc imipira yo hejuru, kandi ngo kubura kwe aricyo biza kora ku mitima yabo cyane. Mu bamyugariro bose ngo niyo gushimira cyane gusohora umupira mu ruhande rw'inyuma kugira ngo ashyigikire cyangwa se afashe abakina umukino w'imbere bajya gutsinda mu izamu. Bivuze ngo rero niwo wajya kubafasha gukura imipira inyuma bikamworohera kuyiha ab'imbere bajya gutsinda. Nigeria yamaze kugera mu Rwanda, ikipe yabo ya Nigeria y'umupira w'amaguru yamaze kugera mu Rwanda, batangiye imyitozo, abakinnyi benshi bamaze kuhagera. Kugeza ubu Nigerians, abaturage ba Nigeria bategereje kureba ikizavamo, ariko nabo ntago baje nk'abantu biyizeye bifite icyizere, na cyane ko bazi neza ko Amavubi ku kibuga cyayo ntago biba byoroshye. Ni ikipe yizirika igishoboka, ikipe nkira y'igihanganye kenshi usanga igishoboka ari ukunganya, ariko gutsinda byo biba bigoranye, nubwo rimwe na rimwe bijya bibaho, ariko barabizi ko bijya bigorana. Reka tusoreze ku nkuru nyamukuru, ni inkuru ya Messi n'ikipe y'igihugu. Inkuru mbi kuri Lionel Messi, ni inkuru mbi ku ikipe y'igihugu ya Argentine, ubwo yitegura kuba izakina imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Umukinnyi w'imbere wa Inter Miami uherukana gutsinda Atlanta United ibitego 2-1. Ikipe niyo yatsinze Atlanta, ikipe Messi akinamo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aheruka yatangaje ko atazaboneka muri imikino ibiri iteganyijwe. Argentine izakina na Brazil ndetse na Uruguay. Izakina na Uruguay ku itariki 22, 26, naho ikine na Brazil. Ku myaka 37 y'amavuko, Messi aracyari umukinnyi w'ingenzi mu ikipe ya RB Celeste, aho amaze gukina ikipe y'igihugu ya RB Celeste inshuro 191 ndetse agatsinda ibitego 112. Kuba atazaboneka muri imikino ibiri y'ingenzi ni igihombo gikomeye ku ikipe y'igihugu ya Argentine, ndetse harimo n'abakinnyi bandi bivugwa ko batazabonekamo, harimo na Garnacho. Ni ibyo bakomeza kuvuga ko Argentine kuzikura imbere ya Uruguay na Brazil kuri no shuro bitazoroha. Nubwo Messi atazaboneka, yatanze ubutumwa bukomeye, aho yabwiye bagenzi be bakinana mu ikipe y'igihugu. Yatanze message iremereye rwose, reka nse nkuyisubiramo. Magambo yiwe yavuze ko ababajwe cyane no kutazaba kuri no mikino ibiri, no kutazaboneka muri iyi mikino ibiri bagiye gukina ya ngombwa, cyangwa se imikino yari mukeneyemo kuba arimo. Ati rwose nagira ngo mbamenyeshe ko nifuzaga gukina, ariko kubera imvune mfite byansabye ko ngomba kurukaho gatoya, so ntago nkibaye muri iyi mikino, ntago nkibonetse muri no mikino ibiri, ariko nzabashyigikira, nzabatera imbaraga aho ndi hano, nkuko n'abandi nk'undi mufana uwo ari we wese. Ati rero mureke dushyiremo nka Argentine, dukomeze ku ntego. N'amagambo Messi yatangaje ni kugira ngo akureho amazimwe, abantu bamenye igitumye atazabasha kuboneka kuri iyi mikino ibiri bazakina bitewe n'imvune afite, ariko akaba ari umwe mu bakinnyi Argentine yagenderagaho. Kuba atazaboneka rero ni kimwe mu bintu bihangayikishije umutoza. Yamaze guhamagara n'abandi bakinnyi azifashisha kugira ngo bamufashe kureba ko babasha kubona ibitego bashobora kwataka. Uyu mugabo Messi iteka ryose bavuga ko yagiye aheka iyi kipe ya Argentine. Ni umwe mu bantu nyuma ya Maradona ufatwa nk'umukinnyi w'agatangaza muri Argentine, ndetse abaturage baramwubaha, ubuyobozi bwa Argentine buramwubaha. Bisobanura rero ko kugeza ubu ngubu kuba atari mu ikipe y'igihugu hari ikintu kitari, navuga ngo hari icyizere gikeya, na cyane yuko iyo ari mu kibuga na adversaire bahuye
ashyira umutima kuri Messi kurusha abandi bantu, bigatuma abandi bakinnyi babasha kubona uko batera umupira. Ariko kuri no shuro kuba dahari, hari uburyo bashobora kuzajya gura na Argentine, ikipe zose zumva ko ya kipe itagitinyitse nkuko Messi aba irimo. Reka mbashimire rero, dusoreze hano amakuru yacu twabateguriye muri sport. Mukomeze kugubwa neza, nkora subscribe. Amakuru ya sport yarahari menshi, nejo tuzabageza ayandi, n'uyu munsi nijoro nibikunda amasaha imbere tuzabageza ayandi. Imikino yo ibahari, amakuru ya sport abahari. Kuri ubu haravugwa cyane muri football, haravugwa cyane amakipe y'ibihugu, ariko no muri basket tugomba kugarukamo mukajya mumenya imikino yabereyemo n'ahandi hose, ndetse n'ibidukundira umukino wa Nigeria n'u Rwanda tuzabatambukirizaho mu buryo buri live. Nakagaruka rero, Imana y'amahoro ikomeze kubarinda, turi kumwe.